Njengoba kugijima imali yeypikha njengamanje kuyona trenda, uSmirnoff uthena ke akasale ngaphandle, akasale esenza ingoma lalela. Sicela imali yeypikha mthethwa. Sicela imali yeypikha mthethwa. Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena-ke mathinto acosa intombi zimqomela amehla akhabanye zibaqimela imali uthi wazi ngana wethu ngabusolo kuqala la cela ukuthi upressa wena-ke subscribe button, cela ukuthi ngane wethu ungakhohlwa ukulike kwakho kwenza ukuthi ividiyo yethu ibonwe abanye abaningi, iphoselwe kwabanye abaningi. Ngane wethu njengoba kutrenda imali yeypikha laphana ekuthiwa yadliwa umthetho, kanti umbuzo eminingi ukuthi iphi imali yeypikha mthethwa. uSmirnoff ke njengoba nazi ukuthi unokusebenza ngento etrendayo, ubeke esezama laphana ukurecorda noma ukwenza ivideo ekhuluma ngayo imali yeypikha, kodwa ekhuluma sakucula, ecula yona ingoma ke ethi sicela imali yeypikha mthetho. Ngane wethu ngiyazi ukuthi le ngoma uyilangazelele iphelele, kodwa ngicela ukuthi ubambe nawo u30 second orecordo yena ke uSmirnoff laphana bese ulalela ke ukuthi imali yeypikha bekusuke lephuze kube nento ethi imali yeypikha. Siyakucishe konakala amaNazaretha exabana ethempelini. Sicela imali yeypikha mthethwa. Sicela imali yeypikha mthethwa. Sicela imali yeypikha mthethwa. Sicela imali umntwana wonke umuntu omntwana kuleli bandla anikele u10 rand. Sifuna ukulungisa indaba yalembhobho neypikha kungaphinde kuhluphe nangelodi la. Amen. Siyazini quotation 700,000 1.2 million. Sifuna amakhebula azolokhu egoqe eqaqeka azombelwa phansi ahambe phansi insiphi zimbele azibe ngo6 meter kuyaphezulu. Mawufika nje mogene ethimba lakho ufika ugeqe isipika ukuthuma intambo. Yini dala leli bandla lisweliphi ikhalikhulu yathi ndoda uma singakhipha nje umuntu ngamunye iphepha elihlaza singathola ipikha ebiza ngabe sanikela imali aphelela phansi kwesihlahla somthombothi lapha ebuhleni ngagcina kuthiwa sino 150,000 namhlanje ipikha lutho esontweni, kodwa abantu bahamba ngamakhulu amaveni. Bama amakhulu amaveni amangaka esontweni. Yashonaphi imali yeypikha mthethwa? Mbuza kini ngoba yini enilapha phambili. Yashonaphi imali yeypikha? Injalo indaba yangane zakho ethi trend iqale ngalo baba uthi yashonaphi imali yeypikha mthethwa, walibuza lagcwala. Ungakhohlwa ke ukulike usubscribe. Mina ngizobamba ividiyo elandelayo.